kewirausahaan entrepreneurship yang semuanya adalah kebutuhan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Berjuanglah dengan hartamu dan nyawamu. Artinya harta adalah fasilitas untuk perjuangan sebuah kesuksesan dunia dan akhirat. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا